Gatho cia mwanya muno ni undu wa gucoka Mama Jeff Mwathi ni akorwo akiumbura ndeto cia tiga andu magegete na angi makorwo magikena ni undu uria agikorwo akiumbura kuhitukira mitambo yake ya ukinyaniria thutha wa ruo runene rwa kurwo ni mwana wake na njira irari ya magigi muno na gukorwo agietha kihoto. Riu Mama Jeff ni ahithuria ati ni atanahirwo na kana ndeto yakorwo igikenererwo muno ni fans ake, na thutha wa Mama Jeff gushia ndeto icio, some of her fans matigukoretwo makitikia ati in fact that is her child. Benekte akorwo akiandikana kuga, why are you assuming it's her child? Let's just ask Mama Jeff, is that your baby? Na Mama Jeff akorwo agicokia confirming that in fact kana kaune gake undu wakenererwo muno ni her fans ake magikorwo magikena nginyagia makiria riria ahithuria gender ya kana kau akiuga ni kana gakahi. Ndeto yakenererwo muno, akenya magikena ni undu wa gukorwo akiona gikeno thutha wa miaka iri agietha kihoto kia mwana wake Jeff Mwathi uria wakorirwo akihuragwo na njira yari ya magigi muno. Ni ndeto ciakorwo igitukinyira kugerera mitambo ya Mama Jeff ya ukinyaniria, agishia na fans ake ga video gaka confirming that she was blessed na kana gaka. He ndeto cia mwanya muno, ndigutenderithia makiria how. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo uri wa mbere ukinyirwo ni video citu. Tucemanie na next one.